So into enye ufuna ukuyicacisa kini ke kusasa sizoba nale nkonzo leyo babhadiso. Yona ebaluleke kakhulu ngoba yabona uma siceda la njengoba siyaceda kusasa siphinde futhi kushiye njengoba unjalo lezi zifo lezi onazo nenkinga onazo ngahle futhi kuphinde kubuye. Hayi ukuthi mawukhulekele lezi zinto ziyabuya kuwe, kodwa zibuya ngenxa ukuthi ungaphila impilo yesono le iphinde futhi idonse lezi zinto zibuyele kuwe. Amen. uJesu ngaso sonke isikhathi wayethi mayeceda ukukhulekela abantu, hamba ungasaphindi futhi wone. So uzokwazi kanjani ukuthi yini kumele uyenze ukuthi ungabuyele esonweni? Ukuthi ulandele izwi uhambe ngalo likugade. Amen. Kungakho after sokholiwe sifuna ukuthi sikunikeze izwi elizogayida uhambe ngalo. Uphinde futhi ubhabhatiswa ukuthi manje sonesivumelwano sokuthi wena uhamba noJesu kusukela kwamanje. Abaningi abezela sibabonisile ke ukuthi lo Jesu bebaqala ukuthi bambambile akuyena uJesu weqiniso. Ngoba uSathane niyabukela amamuva ngithi uSathane akaveli njengempondo nento ebovu njengoba abanibhekisa amamuvi uqala ukuyovela into ebovu enempondo bathi ibamba nangefoloko. Akusebenzi lokho kuSathane. uSathane uvela njengento enhle kakhulu futhi uziveza njengoJesu ngasemaphusheni. Ukhona omunye ke umprofeti akhuluma ngaye athi uke wabuzwa ukuthi uyamazi uJesu, wathi hayi uyamazi. Then umprofeti wabuza ukuthi umazi kanjani, wathi hayi ngimbone emaphusheni ami. Then ke wabuza ukuthi manje nje umbone emaphusheni wakho uneshow kangakanani ukuthi uJesu loya? Wathi angithi siyambona kule ithombe esiyibeke endlini lezi, and le ithombe zadweba ilabe Jehova Witness nabanye umuntu osidwebele 2000 years ago kwakunana photo akekho thatha isithombe sika Jesu. So lothi yena unoJesu endlini umbeke lapha uyibekele nje isithombe nje umuntu owenza ibhizinisi yakhe naye lapha akekho azi isithombe sika Jesu Christ. Amen. So but uJesu lo namhlanje abantu abambizayo kahle abaningi basuka bakhonza uSathane bangazi ngoba uSathane uyiveza njengoJesu. Ubufakazi ukuthi lo muntu loyana kuyena uJesu ngaso sonke isikhathi noma ungaze ukukhuleke uzilahle phansi angeke akuphilise kulesifo naso, angeke akususe kule nkingo nayo. Futhi ongana sixazululo uzokutshela ukuthi hamba ozile ukhona isithezile la sithi sifikile, kodwa kunobufakazi obukhulu kakhulu. Akekho sithe yabona wena uzophila wena funa udlule ku3 days ungadli lutho, akekho simtshelile la, kodwa ubeka isandla wabiza igama lika Jesu waphila. Ngiyakholwa ukuthi le gama labizwa kwezinye indawo kodwa awuzange waphila. So kunomehluko khona lapho ukuthi lawa uye khona akuyena uJesu. uJesu uza kanje ke sifundela kuJohn chapter 20 chapter 13 sifundela kuverse 20. Kuthiwa khona ngiqinisile ngithi kini lowo owamkela lo ngimthumileyo wamkela mina. Nakho ke ngifuna ukuyiveza ke kini namhlanje. uJesu Kristu akekho la emhlabeni ngenyama kodwa ukhona ngomoya wakhe. Akekho la uthi wena uke wahlangana noJesu ngithi siyafunda la eBhayibhelini. Siyezwa wabethelwa kanje kwenzeka kanje kodwa siyombona kanjani ukuze asisize nathi. Ngoba kulezi insuku kade asemhlabeni kwakuthiwa kunendoda kuthiwa uLazarus ife for 4 days kodwa wakhuluma izwi le ndoda yavuswa. Abanye abangabone emehlweni bavuleka amehlo, abanezifo ezixakayo baphiliswa. Namhlanje nathi sinento efanayo. Uphi lo Jesu? Kufanele sifunde ukuthi uLazarus uvuke kanjani ukuze sivusa abantu la. SineBhayibheli namhlanje kodwa sihamba nezifo HIV, sihamba noshukela emzimbeni. Why iBhayibheli ingasiphilisi? Kungoba uJesu uyefana izolo namhlanje naphakade. Uma kade aphilisa abantu le asenyameni ahamba phakathi kwabantu, fanele namhlanje abuye ngenyama la emhlabeni la aphilisa abantu njengoba bekade ayenza ngalesa sikhathi. Angazi ne understand lento leyo. So nakho la sifunda khona uthi yena lowo owamkela lo ngimthumile wamkela mina. So ngaleso sikhathi ke samkela lo athunywe uJesu Kristu. Shothi nathi kufanele siphile kulezi zifo njengoba bebaphila 2000 years ago. Angazi ne understand lento leyo. 2000 years ago uJesu wavula abantu amehlo,
2000 years ago abantu abangakwazi ukukhuluma kade bakhuluma phambi kwaJesu. Abantu abafile bebavuswa. Kwakwenzeka imanga ezinkulu kakhulu ngoba bebamukele uJesu Kristu. Namhlanje uJesu uthi lo wamukela lo ngimthumile wamukela mina. So now lo uthumiweyo namhlanje simbona kanjani? Kuba nezithelo ke ezikhona. Usho ukuthi lo muntu lo othunyiwe namhlanje uma ekukhulekela kufanele nawe wamukele le mangaliso kade yenzeka 2000 years ago. Namhlanje ke kubahlali la ngifuna ukucacisa ukuthi umprofeti othunyiwe namhlanje ngumprofeti uGaku Philip. Akekho la kodwa uthume thina. Phela lento isebenza kanje. uJesu uthuma umprofeti Gaku Philip. uGaku Philip angeke akwazi ukuhamba umhlaba wonke lo angithi. Naye uthume laba abakholwe nomleza oshumelayo. Kungakho thina sila. Abanye baseKongo namanje bayashumayela. Abanye baseBrazil, abanye base-India. Sigcwele umhlaba wonke ukuze sinikeze ixazululo kubantu. Ngoba abantu namhlanje iqinisa balazi. Futhi abanye baphelelwe ithemba basakwazi uku-right noma okungekho right. Ngoba barojiwe nasemabandleni. Namhlanje uzozwa indoda ithi hey uJesu uyaphilisa, uJesu uyaphilisa. Uma umjoyina uthatha imali yakho yonke. Uma umjoyina ukwenzisa ezinye izinto siyezwa kuthiwa kuphuziswa ama-oyila, abanye badla inyoka kuphi akusanathemba emhlabeni. Kodwa ke njengoba wena uyamamukela u200 rand namhlanje ayithi sonke siyasebenza abanye la kithi. Angeke uthi phela njengoba kuno 200 ofake mina ngisasebenzi nemali angisayifuni. Uthatha nje lo ofake uzabe ukumbekela kini uthi yabona mangingaboni lento ephakathi le. Church wefake angithi. Namhlanje uNkulunkulu usibizele ekutheni noma kunamanga angakanani emhlabeni kufanele singayeki ukufunana neqiniso ngoba uNkulunkulu khona emhlabeni kunamanga. Angazi na understand lento le. uJesu wafika emhlabeni abantu bamanga bekhona, abaprofeti bamanga bakhona, bajukisa abantu. Kodwa wafika uJesu wabonisa abantu iqiniso. Bese abantu bayikhethela ukuthi ukuphi oku-right angithi. Sonke isikhathi kunamanga emhlabeni shothi kukhona iqiniso. Inkinga yabantu yilokuthi wena uqeda isikhathi, uchitha isikhathi eside ufunana nento ezirong kuphela. Kufanele uchitha isikhathi ufunane nento e-right. Ithi kuwe uNkulunkulu sinabaprofeti bamanga, sinabantu abasenzisa amanga sonke isikhathi. Kodwa uphi lo weqiniso wesikhathi sethu? Ukuphi uMoses wesikhathi sethu? Ukuphi uJeremiah wesikhathi sethu? Ukuphi uHabakuk wesikhathi sethu? uIsaiah wesikhathi sethu? Iyona into kumele uzihluphe ngayo leyo. Uthi nje wathola lo weqiniso, ngiyakutshela le nkinga kade unayo iminyaka neminyaka uzophila kuyo. Angazi ngiyayikholwa lento leyo. Sinabantu lana kusukela Tuesday uNkulunkulu uyayithinta impilo zabo. Uthi siyabuya sibuze ukuthi usagula yini. Bese uyasho ukuthi hayi mina kusukela ngalela langa ngi-right. Bakhona ke abasireportelile ukuthi hayi kimi uke kwabuya kanjalo basithi phinde ubuye la ngoba uNkulunkulu usafuna ukusiza. Sinabanye ke besicela ukubavakashela ngoba siyazi ukuthi abanye bafuna ukuphila abanandaba noNkulunkulu. Uyasho kufana ngifuna ukwenza isibonelo, angisho ukuthi ngikhuluma ngalomkhulu. Umkhulu lo kade afikile izolo la. Ngesamvakashela ngithi ngibona uhamba ngendubo all the time angithi. Hamba uyaphumula but masifika kuthi yena siyakwazi manje uyihambela ngaphandle kwendubo. So sifuna lokufakazi ukuthi abulethe la ukuze nibone inkazimulo kaNkulunkulu kodwa simboni siyathemba usazophinda kuye futhi angithi. So bakhona abanye abaphilile but ukubuya ikhona okuhluphayo. Abafuni ukushintsha impilo. Abantu bafuna ukuthi manje uma ephilile akwazi ukuphuza kahle utshwala. Asisho ukuthi uma unenkinga ye-ulcer izilonda esiswini, uma usuphilile sowuthola amandla ukuthi uphuza kahle utshwala. Uma unenkinga amaphaphu udokotela uthi amaphaphu aphelile. Ufike ukhulekele ngamaphaphu abuyele uzothi ubhema kahle. Asikutsheli ke ukuthi wenza lezi zinto lezo. Futhi uNkulunkulu mekusiza uphile ku-HIV akusho ukuthi uhambe uyolala kakhulu. Iyona ke into ehlupha abantu abafuna ukushintsha. Bafuna ukuthi baphile babele entweni zabo. uNkulunkulu ke unithandile namhlanje. Kungakho size kini noma uhluphe kanjani noma unenkinga kanjani uNkulunkulu ufuna wena. Ungaze uyibheke futhi lami uyabona sikafaka into enkulu ukuthi uma ubheke ucawuthi into abantu abarich. Silande bona abantu abaswelile, abantu abahluphekile, abantu abahlushwa abantu njalo bababhadalisa izimali endlini lapha zonezigubhu eziningi uyabethela ebusuku uhamba ungqondo anje baye bakutshela nawe ngithi unohamba ungqondo take
ikajike la hlaba inkukhu ubhumgodi lapha egedeni laphana abanye beni nigcwale icrash nje emzimbeni awukase walwa kodwa usikwe kakhulu ngamarest baqedile abantu niyayibona into kanjalo kodwa kuJesu ukhona esimphuzisa amanzi la ukhona esimhambise nesiwasho unentambo manje emzimbeni siyahamba nazo asikwenzi konke lokho uNkulunkulu akanantsha kunikeza yona ukuthi uzophila yebo sizalwe emphakathini la sithole khona kunezinto abantu abazenzayo abanye bethu sikhule sazi ukuthi ukuze uphile kufanele wenze ukuthi ukuze ukuthi into zakho zikhambele kufanele ufake intambo la ukuze ukuthi wena bonke abotyekoloshi bangahluphi ungahlushwa ikhova kufanele ufake ini kuphi into esifundiswe zona kodwa uNkulunkulu osithandayo angeke asenzise zonke lezi zinto lezo amen ngegama lika Jesu kuphela siyaphila angazi ngiyakholwa lento njalo now uJesu akakwehluleli wena uthi woza njengoba unjalo uzokuphilisa na understand lento leyo woza nezinto zakho ngicabanga ukuthi bakhona abanye nibabonile bebakhona la bafaka intambo ezandleni asikathi sabakhiphisa lezi zinto lezo sifuna wena masophilile ubone ukuthi hayi lethi yangibambezela le kade ngifakiswe yona for 4 years lokhu ngibhadala lo baba lapha solo ngifaka edwenye uma sophile kufanele ubone nawe ukuthi lento kufanele ngiyilahle manje understand lento leyo lezi ukhona omunye la ukholiwe kade sikhuluma naye ukuthi manje ugade ingane but nizobona uzobhabhadiswa futhi masini ube nekhalenda lapha kunenhloko endoda lapha uyibekiwe nje ukuthi kufanele ahlala khona lapha kule khalenda le sishisile ke ngoba le khalenda ayisebenzi thina sifiyela wakhulekela kwaye 1 waphila same time sasoshisa ikhalenda so nawe noma bakunikeza inyoka bakunikeze inkukhu oba sinikeze siyoshisa ke thina asinandaba amen so ungathembeli izinto uNkulunkulu kudale wena ungcundu angazi ukhona umuntu ofike nentambo emhlabeni kunento elengayo la mawuzalwa nje apha esibhedlela bathi hey uvele nento ibhandi la akekho uzitholela la emhlabeni izinto lezi ngenxa yokugula nawe uzama impilo ngithi kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi lezi zinto lezi asana msebenzi once waphila ubufakazi bokuthi wena ungaphila ngaphandle kokuthembela entweni angazi understand lento le now le ndaba ihamba kanje isizukulwane nesizukulwane kuba nomprofeti othunywa uNkulunkulu lo mprofeti uletha ixazululo empilweni zabantu into esenza sibe nezifo into esenza njalo sihlupheke emhlabeni izono and isono usenza ngoba umyalo kaNkulunkulu akwazi understand lento leyo umshubeli izolo wayekhuluma ngento eziningi imiyalo kaNkulunkulu ekufana ukuthi uma uhlala unendoda engakulobolanga hlale wazi ukuthi inkinga ziyohlala endlini yakho angeke sisuke leqiniso libhlungu ngoba phela sekujwayeliwe umphakathini angithi vele manje akusashadwa vele seyijwayelekile lento ijwayelekile ukuthi ubaba ngazala ingane yeyozihlalela lapha ngabe indaba zalutho kuthiwa umakoti uyawasha ilanga axoshwa noma nini akusasi indaba zalutho namhlanje kujwayeleke izono ngendlela esimanga namhlanje kangekuthi singatshela umuntu ukuthi usendleleni esono uvela athi hayi le vangela ngifuna ukhetha indoda and usibusisa ngamshiya ivina next week niyabona namhlanje kunamantombazana unengane uzalile ubalekile umfana fanele manje athola omunye uziyazinikela ngoba phela uyabona ukuthi lana ngisathanda ngoba senginezingane eziningi niyandastand lento leyo usathana ufuna ukundestroy business kodwa mina ngiyakutshela ukuthi noma izingane eziwu5 uma uwamukele lezi uNkulunkulu uzokurenewa ube umuntu ozophinda ushade ngendlela eright uyeke nje lento ukuthi wabuyinikele emathaveni ngoba vele ubona ngathi wena sekuphelile kwakho uNkulunkulu akasebenzi ngalento leyo amen manje ke sizele ukuthi amaphutho owenzile namhlanje singawavimba sicale phansi ukuwe ke ukuthi wena ufunani angazi niya understand lento leyo ibonelo la emphakathini ziningi la niyababona abantu abazalisiwe bayewa kanjalo omunye sowuthola right manje soyashada nothi so serious ngempilo manje ushiya abanye niya understand lento leyo omunye indoda ishiya umfazi ngoba ayisebenzi kahle niyazibona lezi zinto zenzeka la emphakathini kodwa namhlanje uJesu uthi yena ungaqala phansi uphinde uhlonipheke futhi angazi understand lento le
and kulokuqala phansi aba HIV abanoshukela uthena uJesu namhlanje angaqeda if wena ukholwa if uzimisele ukuze ukuthi impilo yakho iqale phansi awuphili ukuthi uphinde uyoqala phansi ukuthi uyoyenza kakhulu lento leyo angazi ni understand lento leyo now ke isizukulwane kuba nomprofeti ngithatha umprofeti uMoses kuthiwa abantwana baka-Israyeli bebayizigcila eGibhithe iminyaka ewu-400 years niyamazi u-400 years thina sihlula u-100 futhi manje abomkhulu bethu abasafiki no-100 bafaka u-70 akithi usathanda uhlanyela amathaveni emphakathini ukuthi phuza uzowuwe laphana uzowufe ungabe yilutho kunogwayi kuyabhenywa amaphapha wasekho ebantwini bayafa nje uthola umuntu manje futhi abasha nje abafana nathi ngalo 30 ngathi abasamdluli kahle usathana ubhizi uyakha nje la emphakathini ukuthi andestroy so manje ke empini ekhona la ukuthi sifuna ukunilanda phela kubiyele kuNkulunkulu manje ke lapha for 400 years bebacindezele baphinde futhi bazi nokukhonza uNkulunkulu bale eGibhithe le bebenza izinto ezimbi kodwa elinye la uNkulunkulu wabaphumbula wabathumela uMoses uNkulunkulu mekhumbula abantu akabathumela amasonto iwona adida abantu njoba namhlanje nabona umuntu nomuntu nenkolo yakhe ngithi masibe umuntu insithi woza kuJesu beyathi mina nginenkolo yami omunye uphile la dala nesonto lakhe angaphili lapha kodwa uphilile namhlanje la uphila ukuthi ayokhona ukugida kahle le akaboni ukuthi ufanele abuye la azokwamukela insindiso la ahambe ngendlela eqiniso awuphili la ukuthi uphinde uqhubeke lebo ukhona lapho kade ungaphili uneminyaka ngoba ukungaphili kwakho lapha ubufakazi ukuthi uNkulunkulu akekho lapha if usendaweni la uNkulunkulu akhona fanele uphile fanele uphumelele fanele umawulele ungalala undiza abanye mabele nje liyashona manje abanye bayazi ukuthi wathi wavala amehlo gijinyiswa inyongo wavala amehlo amadola asindi uyazama ukugijima ingwenye la isilwane sila elila ufikelwa umphakathi uyashaywa elila ulala nabantu angabazi esisikhathi uyawa nje endaweni angayazi uyawa yabo awuvuma ukuthi uyavuka uphaphame sowukwembhedini you understand abanye nomelelo uyavuka ahambe ngeenyawo zakho uphuma nomnyango ulele omunye mathi uyalala kunento embambayo imcindezela akithi ukuthi ukhoza uJesu athi Jesus yenzi ngathi yahamba sasumelala iphinde ibuye futhi imbamba kubonisa khona ukuthi usathana impilo yakho uyibambe ngesandla sakhe nje kuphela kungenzeka noma niphela lamandla la kubambayo la ungavuki la wakhe uke wacabanga ukuthi ilanga ngathi akubambe forever vele ungavuki uthiwa samthola phila samthola phila yandasela lezi zinto lezo so uNkulunkulu uyanibiza ukuthi nikhululeke nihambe ngentando yakhe so now ke uMoses mefika lapha eGibhithe wafika waprovide izwi watshela uFaro ukuthi kuthiwa la ngilanda abantwana baNkulunkulu sishayile ke isikhathi wathatha abantu baNkulunkulu wahamba nabo ehlane wabanikeza izwi sebabhabhadisi ngoba ngenkathi badlula ulwandle olubovu ngokumbhabhadiso istep sekuqala ukuhamba ngeqiniso umbhabhadiso badlula ulwandle olubovu lapha badlula bathi mabedlula lwavaleka kwafa wonke amaGibhithe kade abagijimisi bahamba ke banoNkulunkulu bahamba ngemiyalo kaNkulunkulu kwafika esinye isikhathi kunenkinga eBhabhiloni uNkulunkulu akathumelanga amasonto wathumela uDaniel wabatshela ukuthi kufanele bayiphathe kanjani zonke lezi zinto lezo baphume egcineni angithi kuthi kufika esinye isikhathi banenkinga ababhekane nabaprofeti babhala uNkulunkulu akathumelanga sonto wathumela uElijah umprofeti wakhuluma ke lokho akukhulumayo kwesinye isikhathi abantu benza izono kwabakube emhlabeni uNkulunkulu akathumanga amasonto wavusa indoda okuthiwa nguNowa yakho umkhumbi bangena emkhumbini la abasindisiwe lapha wabhubha umhlaba wonke ngisho namanje kulesi sizulwane sethu kube khona i-coronavirus thina sonke silandela nomlezo lo kaMprofeti uKhakufilipe lo uthunywe uJesu akekho ofile nge-coronavirus ukuthi vele manje anisazi mhlawumbe omunye beyangasho ukuthi vele ngiyabazi vele akekho phakathi kwethu wafa nge-coronavirus ibaqede around thina but kithi thina sikhona kuNkulunkulu akekho wafa asisho ukuthi angeke sife kodwa uNkulunkulu akunama challenges khona ubonakalisa amandla wakhe
uNkulunkulu ufuna ukuthi ekhaya wena la kuthiwa khona kuhambi kahle nithi nithakathiwe nithi yeni notikoloshi abonisa amandla wakhe kuwe kuphela. Angazi understand lento leyo. Uma kuthiwa izinto azenzeki ebantwini uNkulunkulu azenzeke kuwe nje kuphela. Nimangale uthi hawo sonke lana safa ngesifo somkhuhlane mhlawumbe ngekhanda but wena uright uyi-one nje kuphela. Angazi understand lento leyo. Ngamandla kaNkulunkulu ngikhuluma njengathi la umfowethu kaDashi izolo kithi ke asinabantu okuthiwa una 3 weeks elela akavuka endlini singazi ukuthi yini ekuphethe ngoba sihamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Into enza umuntu angabone emehlweni, into enza umuntu alale isikhathi eside endlini angavuki izono. Mhla uma ushadile la iphandle la uhambe kahle la ngathi uyindoda ethembekile emphakathini kodwa endlini ushaya umfazi wakho one day angeke uvuke embhedeni uzolala la. Mhlawumbe elinye ilanga uzoba nezinyawo ezibuhlungu ublame omakhelwane uthi bakuthakathi kanti uhlupha umfazi wakho uNkulunkulu uyachaya. Angazi understand lento leyo. Siyenza abanabanye ke uyagula uthi hayi odoctor bayiboni ivamile nje lento ukuthi odoctor baboni odoctor baboni kanti uphingile. Uma ushadile waphuma ke wola nomunye umuntu kunesicalekiso esingenayo and ungakakhuluma iqiniso lesicalekiso sazohlala empilweni yakho. Angazi understand lento leyo. Lezinto angeke utshelwe kwezinye indawo ngoba bayakwazi ukuthi uzobaleka. Bazolokhu bekutshela ukuthi lo nyaka unyaka wakho uNkulunkulu uzokubusisa hlanyela bathathe le pension yekugcina leyo nayo. Understand lento leyo. Abanye babhalisa u350 bathathe nayo lo 350 yona leyo ngoba phela nawe ufuna ukuthi uphumelele. uNkulunkulu ke akasebenzi ngaleyo ndlela leyo. Uthumela umprofeti. Uma lo mprofeti wamkela amazwi wakhe uyaphila nokuphila ingunaphakade. Ingunaphakade ukuthi noma sofile la emhlabeni uzoba nokuphila ngalemva kwethuba. Kodwa yonke into izoqala la emhlabeni. Khumula nje izono zakho, vuma ukhamba ngendlela kaNkulunkulu uzobona ukuthi impilo yakho izoba simple in another way. Angeke usadinga ukuthi uhambe namachain la emzimbeni la. Uhambe namachain so usaba nokukhumula iskipe bathi uyazi intambo zigcwele la. Wakhumula nje uyazi hayi intambo ziningi la. La izandleni la yabona le nkomazi le kuyakhona mina. Besazi ukuthi umuntu ofaka intambo la uyashaya. So but mengikhula ngiyabona ukuthi hayi le intambo ngathi sezigcwele kakhulu abanje kathathe ngathi bayivikela la. Uyasaba komunye uma ungena emzini kugcwala usawoti imshibo ayisana sawoti usawoti ufakwa la. Mangeka nje kuthiwa uvimbi abathakathi. Inhlupheko zonke lezo ngoba unaNkulunkulu. Umuntu onoNkulunkulu akathakatheki. Uma uthakatheka sokuthi wena usesogweni usaphila emhlabeni. Uyabona la kunama dimension esingasho ukuthi ngesizulu ngamazinga kamoya. Kunezinga la sikwazi khona ukubonana njengoba siyabonana ngithi. Ingilosi kaNkulunkulu ikhona la kodwa niyibona nonke. Angithi lapho uNkulunkulu angakuvula amehlo ubone. But manje aniyiboni ingilosi la. NoNkulunkulu usemhlabeni wonke asimboni sonke sithi siyakhona. Ukuthi kulela zinga kulo thina sikho sila ezingeni lenyanga. Ni understand lento leyo. Bese ke kunelinye izinga lengilosi, kunelinye izinga okuthiwa iparadise la kuhlala khona abangcwele. La yila sikhona khona ke ukubona mase sidlulile kulomzimba wethu. Umuntu angafa if baba manje wawa la wafa. Into ecala kophuma umphefumulo wakho. Usibone sonke isikhala la wena obuzibuza la ukuthi hawo kwenzakalani ngikuphi la. Bese emva kwesikhathi uyaqonda ukuthi hayi shothi ngifile la. Bese kuvela ingilosi ziyakuthatha fast. Uma ukuthi ubhizi ngokudakwa la uyiswa le edakweni zakho le. Uma uthi ubhizi nabafana uyiswa khona ngale negroup yakho uzobathola bonke akade udala nabo. Abanye ubani wabe nafaka namabhodlela emathi uzobathola ngapho wafu udakwa la. Uzofika ufakwe khona la amadimoni obabhizi ngani. Then ke thina esila silandela umprofeti kaKhu Philip lo uthunywa uJesu. Siyoba nabangcwele laba abadlulile kuqala. Manje ke into engifuna ukuyibeka la kini. Lela zinga esiya kulo lela uyakwazi ukuli experience usasela emhlabeni. Ngithi uyakwazi ukuphila kulela zinga usasela. Kungakho iBhayibheli lithi wamukela uJesu udlulile ekufeni usekuphileni. Angazi ngike nakuzwa lokho.
awukwazi ukuthi wena unoJesu but mawulele ugijiswa inyoka. Awukwazi ukuthi mawunoJesu mawulele uyacindezelwa. Kunabantu abafuna ukukushaya njalo. Esisikhathi uphupha usemangcwabe kungcwatshwa wena kuthiwa uwena ofile. Mhlawumbe wena ongcwaba abanye. Ohlezi uvakashelwa abafileyo bazokutshela izinto nje. Angazi understand lento leyo. Uma sowudlulile ekufeni, kufanele wena ubone izinto eziphezulu. Njengamanje udade if unoNkulunkulu, uNkulunkulu uzokulethela izambulo ezikubonisayo ukuthi wena kufanele ushade mhlawumbe ngonyaka onje, angithi ushade nomuntu oso. If lezi zinto lezo uzazi, ungawenza amaphutha. Ungahamba ugane wonke umuntu lana ogcoka icathulo ezinhle noma wahamba ngemoto kuthiwa iPolo. Ungakwenza lokho? Unezambulo vele uyabona ukuthi wena uyaphi. But uma ungabona emehlweni lokhu ugijiswa izinyoka, noma ubani ofikayo vele athi yabona mina ngizokunakekela. Kanti umuntu nje ozigulelayo nje uhambisa isifo naye. Niyanderstand lento leyo? Mhlawumbe manje sowufuna ipartner entsha. Njengoba abanye nibabona abagcwala kamnandi basebenza bafuna nje ukutrap abanye osisi bethu. But uma uhamba ngezambulo uyazi ukuthi wena uyaphi futhi ungubani uyenzani. Angazi understand lento leyo. Abantu abankulunkulu mebelele abaphuphi bewe emigodini obanjiza. Baphupha babona izinto zokuthi manje kufanele ngenzeni ukuze ukuthi lokhu kugcwaliseke ngoba uNkulunkulu uyalazi ukuthi kusasa lethu. Ngenzeka kusasa kufanele kuyimoto lapha ekufanele uhambe ngayo, yiyo kumele iwe bese engozini. uNkulunkulu afike ngesambulo akutshele ukuthi ungagibeli kusasa ungahambi. Angazi understand lento leyo. Ungenzeka kusasa bekufanele uthathe umsebenzi, mhlawumbe usebenza omunye umsebenzi. Bakuchache komunye. Uthi hayi mina sengiyakulo msebenzi omusha lo ngathi baholela kakhulu. Kanti inkampani iyovalwa next month. Ubani ozokutshela ukuthi izovalwa? Wena uzojikela lo ohamba naye lo. Ugijime ngaphi ivalwe next month. Kanti ngezambulo uzobona kuthiwa hey ungayithathi lento leyo. Understand lento leyo. Manje mebuhlezi noSibusiso, uSibusiso uplana nje ukuthi next month ubuyisele ekhaya. Ngesambulo ngabona ukuthi athi ngishiye nangu umuntu uyangibambezela lo. Nayibona into kanjalo. Abantu abankulunkulu babona kanjalo ke. That is why abanye benu if ninokholo uNkulunkulu angaphinda akubonise nezinye izinto. Bakhona abantu besilapha eJozi lapha. Uthe yasazi inkonzweni wavuleka amehlo wabona umbono niyazi lento kuthiwa ivision. Ngoba uNkulunkulu akakhethi abathanda abantu bakhe. Wabona umbono abona abona ingilosi njalo njalo wazithola njalo sikaphilile. Abanye benu uma unesifo uzobona udoctor eza emaphusheni wakho afika kujove. Wena uma ungazi wacathi kusasa ufuna uvukela esibhedlela. Kanti uNkulunkulu uthumela ingilosi kubonisa ukuthi wena sowuthandazwe sophilile. Angazi understand lento leyo. So kufanele ube nokholo la sinihambisa indlela ya spiritual. La wena ozimele khona noNkulunkulu hayi no pastor. Hayi nomuntu ozothi hayi ngane yami wena lethi imali yabona thina siyavuka ngo12 thina. Siyakhula bezwe wathi uSathane akekho emini. Siyavuka ngo12 thina sikhule uSathane uyaoperate njengamanje. Kunedakwa ziyadakwa lapha uSathane ubhizi. So angeke uthi wena uvimba uSathane ebusuku. Umvimba ulele manje ukhona. So uSathane umlwisa ngokuthi wamkele kuphela izwi lesikhathi sakho. Uzolala njengengane. Uzofana nomntwana. Nakho ke umprofeti mefikile ufika nento lekuthiwa ubhabhadiso. Ubhabhadiso yila ubuseparate khona lo muntu wakho akudala wezono nezifo nezinkinga nezicalekiso ungene ekuphileni. Lo mprofeti mekubhabhadisa ke yilapho sonokuphila okuguarantee. Angazi understand lento. Yila uba nokuphila okungunaphakade. Lemibhabhadiso yonke kade uyenza wakukujoyina nje isonto ungakho abanye banezitifiketi zonke ubhabhadisile. Uthole nomhlomela athi wena soyimember la. Ungenile ke manje. Lento ayikuyisa indawo. Thina sina itifiketi ubhabhadiso lokukhulula wena ukuze ukuthi uyezulwini. And ukukhuleka kwakho oqala ukuthi mawulele uqala ukubona izinto ezicacayo manje. Uqala ukubona ukuthi uNkulunkulu udirecta ukuyisa. Angazi understand lento leyo. Manje ke lezi leli bonke abalamukelayo yibona abazophiwa amandla ukuze ukuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yibona bazophila ezifeni lezi abakutshela ukuthi aziphiliswa. Ngoba namhlanje laba abapastor basaba bawazi ukuthi vele HIV ayiphila ngithi. Angithi
ukuthi abanye bathi bakholwa uJesu uyasindisa unamandla akahlulwa lutho masithi uJesu uphilisa iHIV bathi yabona sowuqalile ke manje kodwa uJesu lo unelimit ukhona la agcina khona owethu ke uyakwazi nokuthi adale isitho somzimba angazi na understand lento leyo ngintshela ngalomkhulu besina izolo la akaphili ngawuphele khona la besifuna fike khona but kuya ngaye ukuthi yena ufuna ukuyaphi but into ekhona niyambona phela hamba aphumula la nimbonile ngithi ahlale lana ahlala hambe ngenduku athi ngale nduku abe angakwazi ukuthi ahambe anganayo kodwa manje uzambele wabuyela ekhaya ngokwakhe masifika lapha uziphumela ngokwakhe usilandela nezitulo yabona into kanjalo kodwa akakapheleliswa yabona samtshela ke ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uma unezifo eziwu5 emzimbeni it's normal ukuthi umuntu abe neHIV shukela agulwa izinyawo njalo njalo umuntu angakhetha ukuphilisa izifo eziwu2 lena isayini yokubonisa ukuthi mntwanami ngakuphilisa uphelele kodwa ngifuna ukungenela uhambe ngezwi lami ukwazi ukuphelela ngalokuphelela abanye ngabaphilisa same time but abanye ngabaphilisa nje ingcenye ukuze akubonise ukuthi ngikhona ngakuphilisa nayi proof but ngifuna wena uze la usindise ngokuphelela bese omunye maphilisisa vela athi hayi ngibambile sengiyabashiya ke ngiyazibiyelela mina ngiyosishela isigubhu sami ezayoni uNkulunkulu athi oh okay hamba 2 months later uyagula futhi uyaqala laba bafika basibeka izandla manje sesiyagula futhi banamanga ubani othi hamba uyele uye khona sithe thina ehlala la uze uNkulunkulu agcine abe nawe amen ningasabi ukuphendula mina ningibona ngazi ningibonile benginamacici mina ngokuzalwa ke ngizalwe eSoweto but ngihlala le inkomazi le benginamacici mina la nami ngifuna abantwana benu ngibazingela ngenza nenwele ezekukhela lezi ngithi ngihlakaniphile ngenza izinto zokudijeya lezi zonke izinto lezo kodwa izwi lafika ngashintsha understand lento leyo uthi ngangobhabhadiswa ngine girlfriend uma ngifika lapha emanzini kwangatshelwa khona lapha emanzini ukuthi indaba egirlfriend ayisebenzi nami ngabe ngathi hayi vele ayisebenzi ngabhabhadiswa ngabamba ifoni apha ngathi yabona lento yethu le besihlangane ngayo leya ayisasebenzi iphelile khona lapha from there angisazange futhi ngaba negirlfriend empilweni yami ngize futhi ngashada anginaringi phela umshada kuyona iringi bakhona abantu ababukisa ngere mina nginayo iringi la ngayifaka noma nini akusinkinga but umshadi lobolo angithi umshadi lobolo akuhluphi lokho ilula nje mama o serious sizomtshela ke ukuthi khamba kanjani so nawe umukushintsha umukeke impilo yakho ijwayele uhambe noNkulunkulu ngoba ungafa noma nini mhlawumbe no 40 years usasemhlabeni phela uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uzophila 40 years omunye 35 years omunye 20 years kule minyaka oyiphilile ngabe umjabulisile uNkulunkulu na ngabe uphendukile emhlabeni na ngoba wafu njalo uya straight esihogweni noma singaqeda ama-hours silokhu sithi hey usizo esiphethe kahle akaqalani asifuna ukuyisho ukuthi ukade ujola la kade ushintsha abafana uthi hey wayengaqalani yazi ayiphethe kahle manje umbingelela unomoya phansi vele nje yaguqa hey wayemuhle kakhulu sicede isikhathi la futhi abayibalindile abantu bakhuluma amanga baqamba kanti usesogweni wena sihambe sobhala rest in peace ngelitshe elihle laphana futhi abanye babuyela bohlobisa lelitshe kube mnandi usesogweni understand lento leyo kuLuke chapter 16 kuthiwa kwakunendoda erich noLazarus okhuphekile kwathi isikhathi bafa bothi uLazarus waya le kuAbraham le kuphumleni lo rich wayesogweni ngale bathi la emhlabeni labacithi isikhathi bathi yabona lo ne-degree wafunde e-UP nase-Wits kade ihamba ngemoto enhle lona kade ethandana ehamba usesogweni leso sikhathi abakwazi bona babhize ubabe lo uyathanda noma ufikile mani hey bombona mani yazisi uma sehambile la mphakathini kuyobonakala siyohlezi simkhumbula uma bephuma igede basamkhumbula nomkhulu kodwa bathi la siyohlezi simkhumbula seyinhlizweni zethu bakhuluma ama-speeches amaningi kathi usesihogweni nawe khetha indlela lembi ebukeke yimbi phakathi kwabantu kodwa uzikhethele ukuthi namhlanje wona uyashintsha namhlanje uhamba kahle thina sina process ke yobhabhadiswa aba-ready class bafaye bazi asinasikolo ke ukuthi kufanele sifundise izinto sikisa le manzini le omunye wayethi kunenyoka njengoba becambela amanga abaye bathi kunezinyoka kunanyoka la
akunanyoka ekhona noma kushayela umonto wathi akunanyoka la wena nje nezono zakho thukile lapha siyabhabhatisa thina lapha akunanyoka siyayingena sesiyabhabhatisa abaningi akunanyoka ekhona lapha emazima already uzongena uzobona uzophuma right futhi ilokho nje kuphela uNkulunkulu akufuna kuwe iza njengoba unjalo nezono zakho uNkulunkulu uzokusiza amen so namhlanje uKhakha Philip uyena umprofeti ofana nabaprofeti beBhayibheli othunywe inkosi uJesu Kristu ukuze kuthi bonke abakholwa elamazwi lawa basindiswe futhi baphile namhlanje mhlawumbe awukakholwa but uzobona uNkulunkulu uzophilisa abanye ngabe siyakholwa amen oh sengishilo nje uthi boyfriend yami ngisamunderstand uzokushiya uzosala wedwa ungazenza umakoti ongekho emthethweni ngoba ungaxoshwa noma nini angazi understand lento leyo bazonshiya nengane usale base kufuna ushade so nabanye kuyokuhlupha but la kule message le sinabodada abanengane futhi bayashadwa la angisho ukuthi ngibizele emshadweni awukazalela ukuyoshada kodwa ngikutshela ukuthi ithemba lisasekhona manje understand lento leyo kulokho etshela ukuthi manje uhlulekile wena vele soshayile emhlabeni testa lokho esikutshela khona uzobona kuzolunga uzoba right everything izobuyela esimeni sakho ngalento otshela ukuthi uzitshela ukuthi udlisiwe unento ofakwe zona uzobona ukuthi yonke into izophela egameni likaJesu phela nje amen abanye bemhlaba sebakutshela ukuthi hamba uthwasa mangathwasa uzofa nani banithusa ngithi le ngomazi le basitshela ke ukuthi yabona wena uma ungathwasi hayi nje kuyofika inyanga letithida hayi uyafa wena uyabona nje ukugula kanje ngeke usaphila ufuna uthwasa hambe ke uyothwala lamachain uthwale izinto ezibovu njalo njalo uNkulunkulu uyaqeda konke lokho obhekane nakho ungasali amen ungasali okay sesizoya ke esikhathini sokukhulekela uma nikhulekela la kanti abanye babonile noma ukhulekelo kuye kwamanye amalanga uma usafuna ukukhuleko ungasawucela futhi so nizokhulekelwa uma ukhulekela kunamuntu ozoba la uma uwaphansi usukunesifo yabona lapha eBhayibhelini kuthiwa khona kunendoda beyinesifo sokuwa angazi understand lento leyo so uJesu uthe eqhamuka lesifo samqala wawa amandla kaJesu akazange amuyise uyise isifo sakhe so umuntu athi yena unamandla uyisa abantu phansi unamanga usebenza ngedimoni uNkulunkulu uyaphila ungawanga phansi kunowesifazane kuthiwa uJesu wayegcwale isicuku kwakunesicuku kade simgcwalele lowesifazane kade anenkinga yegazi uye esikhathini njalo angami wayitshela ukuthi ngifuna ukuphatha nje umphetho wengubo kaJesu wafike wawubamba lo mphetho lo akazange wawa nalesicuku kade sivala uJesu lapha sizange sawa laba uyisa abantu emabandleni namhlanje basebenza umoya kaSathane ayikho nje yonke lento leyo ukuze uphile ku-HIV awudinga ukuthi uzuwe ngoba nangenkathi kungena uwanga ukhona ukuthi ube wangenwa isifo wawa uthi unoshukela ufike wawa namanje uzophila ungawanga amen kodwa labo sisaphinda uma ugula lezi zifo ezidinga ukuconfirm odoctor ungathi wena sowuphilile kamaphilisi hamba kodoctor uyochecka kuqala baconfirme uma sewubaconfirmile yonke into uneshow uyabuya ke uzosinyeza ukufakaza ngithi manje kumele bafakaze la abantu abanamapain akunepain ekhona manje oyizwayo uma uthi ikhona lento leyo uma baqeda ukuthandazela uma uthi iphelile uhambisana sakho ukuthi hey bengizwa ubuhlungu la noma isiyo sami siyarana noma amehlo amangaboni sengiyabona njalo njalo ngithi kanjalo but abadinga ama-confirmation doctor kuqala ngithi kanjalo ke so manje ngiyacela ke laba bathi bona sinamapain kunezinto esizwayo manje khona ukubuhlungu cela nizohlala lana yini nje nibalekile kithi sicala ngani then ukuzolandela la ke abathi bona thina siqinile yiba bawukhulekele ekugcineni yize nizohlala phambili akekho umuntu esiyokhuluma ngesifo sakhe angeze thina nangu uthe uyagula HIV lo ake siyenze lento leyo uhlala la phambili uma unepain uyizwayo manje or mhlambe ukhubazekile awubona emehlweni okunento ekuhluphayo ungahlala lapha phambili nawo baba ngithi cela uzohlala bonke abathi bona kunenkinga abanayo ebahlukumezayo ukuza la phambili manje sifuna ukuthi masikhulekela uzoletha ukufakaza ngithi
Uthi ubufakazi ungabufoji wenzele thina. Akekho simthekile. Ngathi niyazana nonke. Ungathi kusasa abeze nayo. Kukanjalo ke. Amen. Ya so inhlungu ibone esifuna bona la. So abanye ke nizophulekelwa emva kwalapha. Amen. So nali iculo ke ngifuna sicule, uma sicula bheka inhliziyo yakho kuphela, ubese ube nokupholo oluqinile. Ungangabazi, ungabheki lo muntu lo ozokhulekela. Kunabanye bamisa isalvation or mhlawumbe ngathi ukuthi yabaphunyukela. Ngoba uqala ufuna ukubheka ukuthi mangimile, ngathi ngumndrebele, angibuyisi. Uyafika. Omunye ukuzwa kabani ufuna ukuhlola isibongo. Uyaphela le. uNkulunkulu uyamdlula leso sikhathi. Ngiyabona into kanjalo. So ungangabazi lutho wena kholwa kuphela ukuthi ngibeke isandla yonke inkinga yami izolunga. So abanye benu bazophila namhlanje, bazonikeza ubufakazi la. Abanye benu kusasa mebevuka kithi. Abanye benu ngokuhamba kweviki every day kholwa ukuthi lesandla sinibambile samkhulekela kusho khona ukuthi ngizophila. Amen. Zitshele njalo until uziphile. Zibuze every day wangaphili. Kunomunye ugogo le ngomazi wathi yena ke uma efika wayelokhu azibuza athi ngibona abantu befaza bephila kimi kwenze njani. Kanjalo nje amefaka lapho lo. Understand lento leyo. So kufanele uqinisele okholweni lwakho. Nakusasa sikhona uphinde ubuye ungabaleki ukuthi bengithi ikhona into abazoyenza. Buya futhi la. Amen. Mali kulo ke lithi kulwa phila. Kulwa phila. Bonke kuyenzeka. Kulwa phila. Kulwa phila. Kulwa phila. Kulwa phila. Kulwa phila. Bonke kuyenze kulwa phila. Jesu khona, Jesu khona, Jesu khona, Jesu khona. Bonke kuyenzeka. Jesu khona, Jesu khona, Jesu khona, Jesu khona, Jesu khona. Bonke kuyenze. Jesu khona. Ongabakholwayo. Amen. Nakho-ke izolo labathi bona mabafike ekhaya kuke kwabakhona ushintsho, ngabakhona phakathi wethu phamsanda ukuthi abanye abakenzi. Amen. Sekuze ngapho sinikeza ubufakazi. I-test yenu le ngithi. Umama sicela umbona day before yesterday. Asimazi ngathi simthengile. Nje ngiyabonga indlela enziwe ngayo ilanga le umuntu ozibonile ekhaya ike nothongo nemisana ngiyabonga isebe lesi ngiyabonga uNkulunkulu angathona ukuthi sizongena ngaphatha lesimo abe nathi njengoba sihlelile ngaphatha lesimo Pinta zote pole ubambili babenzi ngaphathi kwalamabala ngiyambonga ngoba usiyale ngaphathi kwalamabala ukuthi nisifundile ukuthi nilethande uNkulunkulu umthume ukuthi nizoma phambi kwethu nishumayeze inhliziyo yenu ingenile ngaphakathi enhliziyweni zethu saphila saphola nje ngiyabonga. Kukhona ukugula oke wafakaza ngakho. Lokho angithi manje sokhuluma ngoshintsho. Uma ukhulekelwa la nama-blessing angena nasendlini yakho.
yabona nabantwana bakho akusukukhulekelwa nje kuphela thathe lana uthethelelwa nezono zakho yiyo nje into ekade ngayitsheli yona izono zakho wazenza zonke ziyathethelelwa so kodwa ke ungasitshela nangokuphila kwakho la uphile khona. Amen. Kanjani? Ngiyabonga njengoba ngiphilile elangeni leli. Elangeni lapha ngizwe. Ingene wami ngaphakathi amalanga bengisini ubuhlungu nala emgogodini. Ngithe ukufika umfundisi angithandazele ngoba nomehluko omkhulu ngabona ngathi kunento ephumayo. Uthe makathandaza umfundisi kwaba nento ngathi iyaphuma ende leyo yaphuma sengingcono sengiphilile njengoba namhlanje ngibona ngizamphila. Amen. Amen. So i-healing yakhe ivele yaqala waphinde futhi kwangena nakuphi nasemndenini. Ukubeka kwezandla la kuyokusolvela inkinga kade zikuhlula iminyaka neminyaka. Amen. So manje ke ngizawuthi ngamlandi mfowethu ukhona ke wapostoli uzofika la afika nikhulekele. Uma ekhulekela nawe inhliziyweni yakho zisole ukuthi Inkosi yimi nginecala kulokho engikho. Ngaphe komunye uzisole ukhuleke ukuthi ngicela ungithethelele ngicela ungiphilise ukuthi lokho kumele ukugcina enhliziyweni yakho. Wesibe nje emoyeni nje othulile uNkulunkulu ke uzoba nawe. Ngibingelela kale ukuthi osino samarifere kuzakule auditorium so ngegama ngosino wakamareke